woni yaka burure on ande bala ɓe bonande ɓe yiyano pular ko ɓe hocciti ko ɗum ko passable donc sowne moɗon haray men sammi noon kala kono ɗon kalal gaduna haray ko musidɗo mon la arian hoɗe fello hannde noon hiɗen ka saare ka guinéemɓe duumi ka guinéemɓe daaki ɗum noon woni belgique ɗo hande noon si nawa noon belgique ɗum no wawi to wasa hewti dalaba wasa hewti mal yembere ma wasi a hewti kala ɗo ka fouta toroɓe honno ka toronkeɓe woniri ɗon hiɗe wondi ɗo noon hannde e jawre wonde goo woni bandirawo meɗen en hiwotomo andina wonɓe darde ɓe ɓuygoy haray ka tiktok no andimo kono ɓe andita ɓay mi wawata fottude oɗo neɗɗo andiraɗo noon mi ronka waddude makko e vidéo bandirawo jarama jarama hayɗa wawi anditde wonɓe darde ɓen ko honno inneteɗa haray ko Didi Diallo Dalaba kono yimɓe ɓe fof andirinɓe ka TikTok ka réseaux sociaux Didi Diallo aray fi ɓe anda ɓen ko ɓeɗo watta live 24 sur 24 haala probléme ji yimɓe ɓen nani siɗo ɗaɓɓitirema wonɓe ko fanam ɗon ɓe hinomo ɗo nani hinomo o woni Didi Diallo ok Didi haray e ko adi gonta o hannde e min miɗo andi personnellement wona Belgique ɗo a déplace noon koko arɗa haaɗo haɗa wawi haalde andinde jama on ko honɗum woni on honno ɗen faale koytuma kama adduma ha ɗo fi ne ñalande ɗo ok haray ko addi men ɗo hannde min ko hollamde mi yori mi ari ɗo haray ko addi men ɗo ko soutenugol culture guinéen par ce que ɗum ɗo wona fiyade goto waɗana fi guinéenɓe ɓen fof na hay fi guinéenɓe ɓen tout mais fi afrique fof par ce que hannde hay artiste ɓe wonɓe juuɗe ɓen janggo ɓuyi e maɓɓe y a des artistes harana guinéenɓe tout côte d'ivoire e pays ji ɓuyi donc bien sûr no ko fierté hannde arugol wawa tawdeɗe meɗen welti moƴƴam a waray musidɓe men guinéɓe ɓe dalaba ma kala pullo fouta wimi kala africain on ɗo télé holan ɗo haray min hiwri kam andi ko sana ala e moɗon ton minen ga meɗen jaam ɗon ɓen hannde ara minen ga pular men woni mi lantamo ɗo piiɓo ɗiɗo e dara kadi ko annduɗa e muɗum daren ko waten ɓeydodirde kon koko rewi fulɓe ɓen pullo fouta no andira rema reena pullo fouta no andira dammol e dammi jokkowo noon dammiɗi on ka ladde ko honɗon ko inete ka pular yaadowo e jokkowo nayi ɗin ka ɓurure hono ɓen on ka pular parce que min a jeeke parce que min a question ko mi ok mi fuɗito pullo fouta no andira ɓeyɗi e baaɗe pullo fouta no andira soppugol rema reena joni noon jokkowo dammiɗi mo woni jokkowo honno éleveur joom honno éleveur innete e pular jokkowo ɗi yaaka ɓurure on ande bala ɓe bonande ɓe yiyano pular ko ɓe hocciti ko ɗum ko passable donc feƴƴake question ok feƴƴa question ko joni waɗa question très simple ko rewi ono question très simple ko rewi on onon rewɓe ɓen kon e hande piide misal haraɗa wondi e gorko ma on joni noon gorko ma o noon yiya debbo goɗɗo ko daramo mana façon guite goo annoɓe ne rewɓe no jalousie moƴƴa noon kono jalousie eyi kono no jalousie innete e pular nawligu bon nawligu hi ko nandi nawligu ko ɓuri kon fayida haray ɗum kaka sen ka dewle ko sika ammo nawlidirɗa on e muɗum mais harana nawlugol goɗɗo par ce que nawlugol goɗɗo so pliqué si moƴƴima jongi on ɗiɗo piiji ɗi mbiɗa nokkete wonɗaɗum mbiɗe ponɗade question aɗa ponɗade ɗe ok prochaine question damay question go ok dernière question homɓen noon bobo so jibinama ko duuɓi jolo mari bobo ko jibinaɗo ko duuɓi jolo ko duuɓi jolo mari micro o ok Didi joni a pas de souci di ko haray men weltike fitta ko seginnaɗo fulɓe probléme ala non ta haal donc du ko haare min weltike min kaka tiktok andi dirɗen a hollilan ada yagal hande e yiidi ɗo kami habbata noon ko innen ɗum ɗo fof ko neɗɗo yagal ma ngal laaɓare ɓerde ma nde waɗi ɗum ɗo donc haɗa kadi lan mi waɗa yo donc face makko on onoɓaga tiktok men fof faltare yaade so tena yiya ko watta kon golle makko ɗen kamɓe kadi hiɓe teɗen dow ga o
donc tu as avec mes que mes à Jarnama, je tiens à te remercier, j'apprécie beaucoup la personne que tu es et je suis très très content de t'avoir rencontré aujourd'hui. Ça fait un plaisir à travers TikTok aujourd'hui on est là en train de faire des vidéos. C'est un plaisir, merci encore. Merci. La femme à famille, c'est Allah Jabi.